Whala whalahi atu, hane he tolo tau wala tala te tupu, ke lātai moi a whiawhi nei. Whakamua, kua whakamōli ai he whakatuwhano, ko e hivong fulmalima e tau tangatanga hua whakatuwhano he mga nei, ne nākai puto ia ki loto he ha super scheme, tali mai he tau uawhe moi hong fulmaono. Pehe mai e taha he tau pulotu loea he motu, kua maua ai e talianga he kapeneta he mahina o ke topa he tau nei, ke kamata taha kumikumianga ke maua ai taha super scheme for all. Ko mga honei kua whakawhano atu e tau tuhi ole langamatai, ke he tau kumikumianga nei, ke he tau matakau I whafo ko e Asian Development Bank, si piha fōki mo e whakatuwhano ha New Zealand. Pehe aia koe amana ki lahi whakatuwhano ke maua taha scheme, ke puto ia osi e tau tangatanga hua he motu, nā kai whakamahao ni ke he tau tangatanga hua whakatuwhano tunga whakamua. Toko hivong fulmalima e tau tangatanga hua whakatuwhano he mga honei ne nā kai puto ia ke ha super scheme. Lau ia ke he tau numela nei e tau tangatanga hua ke he tau whahe he pisinisi he whakatuwhano. Ko e scheme super whahiku, ko e ASB super trust ne whakaosia I he tau uawhi me hongfulu maono. Ko e whahe tau pukamole ne whakapulo ai e BCA News e tala nei hangau ia ke he tau kumikumianga he whakatuwhano he maho nei ke maua taha scheme 4. Pehe mai e eisini he kautaha Matson he motu kua hoko mai tuai e wakatonga olomana numela hongfulu malima he maam he aho nei ha kua loka ai e tau walatahi he atu kuki a lani. Ko e tau whakaholoanga he tau wakatonga laukoloa ke he tau matahiku tau, ko mena whamule whalo mga aho po ke tōtua ka ke lea matangi mo e loka e tahi. Nā kai fō e tau mena nei, kai wha mautali tumau e tau tangata he motu ke he whalua tau hikianga. Pehe mai e aisini ha Madsons he motu ki a BCA News he mame hau hini awhi, ko e whakaholoanga he wakatonga olomana ke hongfulu malima aki, kua lata ke whinautu mua ke he atuku ki ailani, ka kua loka ai e tahi ke motu ia, si whiwhili ai ke hau mua e tonga ki niwe. Ko e mena ia kua hoko mai ai e tonga he mama he aho nei. Aha ke he wakatonga nei, onong fulmaua e puha tuku koloa, puto ia ki ai hong fulmalehi fitu e tula lau penisini, mo e hong fulmatulu e tau puha ne toka ki ai e tau peleoafi. Ko e tau puha ne toi, tulu e tau puha filisa, pihia mo e tau puha koloa kehe kehe. Ko e wakatonga e he mahino kwa male ne ta mai ai fitung fulmatulu e tau puha lau koloa ke he motu. Lau ia ki ai hong fulmafitu e tula lau penisini, mo e hongo fulu e puha toka ai e tau peleoafi. Pese ni he nā kai whakamōli halau tōlu a manako ke hoko mai ke motu. Kai uhu ai he matakau lolongo he tau fuataha New Zealand e taha lolongo niwe ke he whungatonga he tū mai e tonga he I moana. Ki sia mai e lau tōlu e motu, kai nā kai mai ke lau tōlu ke o hake mai ha kua loka ai e uafo. Hane a Georgia Tuhipa mo e walatala ia. Ko e tau whakaholoanga halau tolu kua manaki ki a itunga ke whakalataha atu ke he aho tuwha palepale he aonga he tau whanau iki. Mo I tau whakakoanga mai tau tangata uhu lolongo, mo I tau fuata he motu. Ko nā kai whakamōri. Ko Georgia Tuhipa mai BCA News. Toko tōlu mawhulu e tau whanau aonga mai he aonga tukolunga kua mai ki ai ki ngahua ki he tau pisinisi si pia fōki ke whalua tau ofisa whakatuwhano kamata ai he whahi tau pui kwa moli. Toko ua I lau tōlu ia ne ngahua ai mo e matakau whakapuloa, hanei a Kara Poihanga mo e walatala ia. Ko e whakaholoanga he Chamber of Commerce au loa mo e whahinga hua whakamotu ne whakaingoa ko e Youth Employment Scheme. Lata ai mai tau whanau aonga mai he tau wahanga hongwhamataha, hongwhamaua mo hongwhamatolu he aonga tokolunga. Ko mai ke ai ke whakatutala mo e whalu halau tolu ia.
ngā hua whakalataha mo e matakau ni ngā hua ai, mo e tau puhala ke nānu ki ai ke tau tangata o mai whafo ki he motu. Nānu noni au ke tau puhala ke matakau ni ngā hua ki ai, si kamata eo he Immigration and Statistics, ke nānu i tau puhala ne ke hoko ke menak ni manaku ki ai. Koe tau whakatakotaranga nei, ke langamatai e tau whanau aonga ke maua tanga hua, he tau whahinga hua ne makai ki ai. Pihia whoki me hala tōlu a tau amamna ki anga ngā hua ke lata maa nuiha. Ki whiro e stawhai he ke mukamuka e ke dosi e tonga hoa nei. Mai langa te tangata ne manapana matai ke lo tōru a tau computer, laptop mai phone. Langa manako ni la, langa manako Loge dosi tau phone, tau laptop, tau computer se tau wha, nei a malana. Kara Boihanga, mai BCN News. Tokalonga e tau mamatua tau mga whaoa mo i tau kapisinga kua tolu atu ai ke whale tolu i paliasi ke lata ia mo e tuwha palepale he aonga he tau whanau i kiki he maam he aho nei. Wa tuwhoki ai e tau tangata whakapuroa mo e tau tangata pukiata ha BCN ke tapaki ai e tau atanu. Kua whakahoko ai e aho tuwha palepale he aonga he maama he aho nei. Ko moua ai he tamawhiwhine ko Peli Pasisi e whakamailonga koe tax. Koe tama ne mua atu e loto matala ke he tau whakakoanga he aonga he tau whanau i kiki. Tu ua ai a Sulia Kalapu moi tu tolu a Coco Richardson. Ko Georgia Tuhipa mai BCN News. Si pia tau tūlua tau walatala tutupu ke lata e mo ia whiawhine, whilewe e whahe topu ka hau, kia mnui ne pōna no wha.